Gradsko vijeće Mostara na današnjoj sjednici donijelo je odluku o pristupanju procesu bratimljenja sa italijanskim gradom Montegrotto Terme. Ova odluka donesena je na zahtjev Vijeća Europe i grada Montegrotto Terme, koji se već ranije u nedostatku informacija bratimio sa 3 općine sa hrvatskom većinom, koje je tada predstavljao načelnik Stipe Marić, što je za Savjet Europe i ovaj grad bilo neprihvatljivo. Formirano je i žalbeno vijeće grada Mostara, koje će tokom naredne sedmice razmotriti žalbu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na odluku o obavezi uplaćivanja sredstava u budžet grada Mostara. U žalbeno vijeće grada Mostara izabrani su Sead Maslo, predsjednik, te Tihana Bevanda, Angela Nedić, Radmilo Andrić i Nada Rahimić kao članovi, te Gordana Diviš, sekretar žalbenog vijeća. Vijećnici Gradskog vijeća Mostara danas su potvrdili imenovanje načelnika i donačelnika odjela za stambene poslove. Ove funkcije u buduće će obavljati Franjo Bošković i Omer Pajić. Donesena je i odluka o razrješenju i imenovanju novih članova upravnog odbora javnog preduzeća Vodovod, te odluka o formiranju više odbora Gradskog vijeća. Ovom odlukom formirani su odbori za povratak izbjeglica i raseljenih osoba, za obrazovanje, kulturu i sport, za stambeno-komunalne poslove i infrastrukturu, za ekonomsko-financijske i privredne djelatnosti, te odbor za zdravstvo i socijalni rad. Vijećnici su pokrenuli i inicijativu za izradu programa rada Gradskog vijeća, te izradu legitimacija i utvrđivanje imuniteta za vijećnike.